sa Fakulteta političkih nauka i profesorom doktorom Zoranom Mihajlovićem, bivšom potpredsjednicom Vlade Srbije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Gospodine Petričkoviću, da li je ovo najsnažnija podrška našoj nacionalnoj politici koja dolazi upravo iz Rusije? Pa jeste i mislim prijateljstva i dobrovođene politike, ali moram da dodam još nešto, da pored te tradicionalnosti politika hoće i jednu vrstu pragmatizma, nečega što je predsjednik Vučić vrlo dobro radio i sve je ovo... Prvo, nekoliko samo stvari vezano za ovu izjavu Lavrova, ministra spoljnih poslova Ruske federacije. Prvo, uopšte mislim da spoljna politika koju naš predsjednik vodi je početak i kraj svega. Sve ovo što Srbija danas jeste, dakle sve ekonomija, kamoli o nekim drugim stvarima. Ministar spoljnih poslova Ruske federacije nije bio baš sladak u tom svom intervjuu i upotrebio je zaista i raznorazne reči. Naravno, u diplomatskom jeziku pritisci Evropske unije su u stvari poruka da Evropska unija na neki način ucenjuje Srbiju. Ali ono što ja mislim da našu zemlju više niko ne može da ucenjuje ni na bilo koji način. Samo pre toga ja takođe ne bilo u samoj Ruskoj federaciji zbog čega su mnoge odluke morali ili nisu morali da donesu. Nisu baš uvek bili fair prema nama, moramo priznati. Dakle, oni su recimo pre Amerike, mesec i po dana pre Amerike priznali Sloveniju i Hrvatsku. Mislim da je poseta Zelenskog bila važna, kao što su svi ovi odnosi koje smo sada pomenuli bili važni. Za nas je bilo, znate, to je predsjednik nekoliko puta rekao, da dođe Zelenski zaista, kako reče predsjednik, u Beograd i kaže Kosovo je deo Srbije. Dakle, ne ulazeći više uopšte šta tačno on misli, ali on pre svega misli o svojoj državi, svemu što se dešava unutar Ukrajine. Još jednom, vreme se menja, vreme radi pre svega za Srbiju. Vreme se menja u odnosima, u spoljnoj politici, u odnosima između velikih sila. Sama činjenica... Reflektovati na unutrašnju politiku i na biračko telo u Srbiji? Pa postoji nezadovoljstvo u delu, apsolutno stoji. Ja ću da pridodam, imamo nažalost i takav pristup iz mog ugla viđeno, ako idem u duhu tih političkih teorija. Da je došao i gospodin Putin, bila bi reakcija zašto je došao. Da je došao, čak je bilo i te priče, sećate se, ili je to taktika odvraćanja, ili je to taktika upozoravanja. Ja sada radio i vrlo cenim. Nekada, sećate se onog kad se ogrnuo srpskom zastavom, to jeste čestito, to jeste zahtevno i teško, ali za sobom povlači određene poteze. I završavam time, stvoriti takvu poziciju te male, za mene je Srbija najveća, kao moja domovina, jer utiska sam da moram silama želeli da to predstave kao arhaično, kao više nebitno. Ljubav prema svojoj domovini je nešto što mora da bude polazni orijentir za svako ko ovde jede hleb na teritoriju ove države, bilo koje nacije, bilo čega. To je suština da postoji taj preznak nacionalno, čuvati svoju teritoriju, dignitet, na kraju i svoju kulturu, predanje, mitologiju, sve ono, jer na taj način opstajemo. I zirajući, do nedavno smo bili, i dan danas postoje, nažalost to je posebno teško kada odavde ljudi govore, mira i stalna pozivanja od predsjednika Vučića na saradnju, na dijalog, čak i ovo unutrašnji sa blokadarskim opcijama, spuštanje strasti. To je istinsko vođenje politike i to je gledanje mnogo unapred. Da govorimo o ovoj izjavi Lavrova, šta mislite, da li se tu ipak i krije neka vrsta ruskog interesa da sačuva i uticaj, ali da kažem situaciji? Pa znate šta je, kao što sam rekla pre ovoga, godinu i po dana da Rusija malo drugačije odreaguje, na primjer, na situaciju sankcija tako američkog ofaka na rusko vlast. Kada je opozicija došao na vlast na predstojećim izborima, da li bi profesor oni znali da očuvaju? Ja prvo ću da se ogradim, ja tu... Zorana da Vučić nije to radio, mi ne bi sedali ovdje. To je apsolutno, jer tu i na Srbiju, iz različitih uglova, da oni su imali problema kao članice Evropske unije teško pre 1-2-3 godine. Evo sad smo svedočimo da nije znao za to i da nije bio dobar vizionar, apsolutno bi došli u poziciju da nam se zatvore ventili i malo pre kolegnica Zorana vrlo dobro u politici posebno, ni u svakodnevnom životu kad čovek nema alternativu kako da se izvuče. Zato jeste inteligencija, mogućnost snalaženja u novim situacijama. U tom kontekstu Srbija ima tu poziciju jer jako je bitno, završit ću time, da prošle godine bio bi veći društveno bruto proizvod. Ali uprkos svi tim pošastima Srbija je sačuvala mir,
zapravo predsjednik Vučić pod broj 1, to jeste visok cen. To lepo, sjajno i sjaj i onako drugačije nam izgleda. Iza toga je mnogo posla. Ali bez obzira na sve to, dakle, to je čovek koji je stalno sa građanima i sa narodom. I koliko puta ste vi mesta po Srbiji, da mogu da znaju u koji deo Srbije bi otišli, da li mogu da ponove naziv mesta u kojima je, recimo, Vučić bio u prethodna 3 dana. Ja sam potpuno sigurna da prvo nemaju pojma gde je, niti znaju naziv tih mesta, niti znaju sa kakvim problemima se uopšte ljudi istinski susreću, dakle, na lokalu, u nekim manjim mestima ili generalno koji su veliki problemi, recimo, države. Da li mislite da bi Đokić, Bjelogrlić ili bilo ko drugi od njih mogao da nam obezbedi da mi redovno imamo naftne derivate? Da li jedan građanin u ovoj državi osetio da nema nafte i da nema derivata? Da li iko misli da bi bilo ko od njih mogao da vodi spoljnu politiku, da bude uopšte ne samo gost, nego recimo i prijatelj predsjednika Narodne Republike Kine? Da li zaista misli da bilo ko od njih ima svest o tome uopšte šta znači upravljati jednom državom? Uopšte nije važno da li ta država ima